Cisingi hadian ba katrat ka koi ka khia ka Sorkar jila kalapan bana badan sangut ki brio ha ka jala ki bala shakta kunyang Omicron jong ka khlam COVID-19 u Dr. Amanwa DHS MI ulawan sakmat man pensai bnia halor kani ka kaiphod wa pensai ya kani ka kaiphod lengma kilat patai kubor ka janmit ka santri kulalungkot arajar arpuar u Dr. War luong ba longkmie na saidan ladap bantes da ka genome sequencing bat lab ya ki bolong positif na kunyang Omicron ha ka arpuar trik bat apsau trik na wi arajar arpuai luong bau kena badang khatlai snam ubawan na asam bat kikmi ki papat kali phaino stengti katba ka kaiphod pat kadang wan hak sautrik kulalungkot arajar arpuar Kebalang menin ngi la pentep ifi ba kidan santli yes tiba yo ni virus beri Omicron variant. Jangan percaya yang hang ni ba wei ni kini yes. Bana po asam. Bana khat lai snam. Hiwan kai seni sepo silong haka arpoi terek. Hang ti apa umling kila semi ke sampel. Ti kadi ke sampel kadang lek kadang poi sepo nong po bakin test nam ta ka 6 tahun ni virus daka RT-PCR. Ndrei kini pada sistem lenti kili phaino tingi ngembut din ni gini ki balik phai ne ki basi sa hai ngembut din su ngembut din tang dangi layo ka report dangi layo ka report bulang positif tingi awat ini dangi wat tingi syam ba uni pada menta ulali phai ka tu kaju kasi kam sa sini tak ada menin mengiyo Omicron kadang ya dia tak report ke boong ba sa halang kerding mo ka wai ni gitu gesau ndai menta nga pensai ba uni hakatu ka arpoi terek hi li phaino ngila pentim spo keyboard ki beripet ya kani ka bentah po asam buat uni udon hi hapo asam mata kidang isolate umni lesu hiru umdan symptom dan ye te ki kimi pa ki bukan lang buat uru kilong negatif but ibalong positif bobit hinuni ka mod detang i kamera badan hak taka senang bagi sa po asa takabon mentang i tentang sautli kikis artli kikis ki bang itni hapo saiden kidai ki bangina atas sadu arpsau ki arpo arpsau terek kini ngisam dah ke genome sequencing ngilap bagi daiki pelong positif jauh Omicron ngiyo ikan report atau sauterik minin di kumbakalang hi nama tak COVID-19 berkhot ngilap hanya kinang ki ski berkhot kini kita jam lari kawa ibai ibadai bawan napo Qatar iba isolate haye ibalong positif ini ru hadir kat tukar ni ngilak kerja no ispo ke Corona Care Center kau ini Corona Care Center but nak isngi ki bagi ladap song tu dan symptom dan ni ngilak hen by ini ru ini tajam terus dan stang iwe active case jong ni Omicron badan ni lain kha but itaru la isolate dadu B1 dan po New Delhi im dan jiksitam ye dia but ni community hiru wangi ngaji ba tangga tu kan ini ru inyo ya kacungkat wa pura ka pen kelumar kadai kan itu mentang ina test mo ni syam ba kadai ka COVID-19 positif RT-PCR la pen i COVID-19 positif ndai kani wei jaj virus hang ni kampat pen i mo tamang itip ba kila dai lupa ka positif ti ya kani berang ile ya kata ka genome sequencing kata ngilayo ya permission ngilayo ya ka recognition na ka ICMR ngile apa institute tak ada kesimpur. Ndai kajoi lada kadai lada virus you berkhat fidei COVID-19 positif but kajingwan kadi report hadin haka sautrik kasilong tanggawai bangi haple ya gani jai pajai but ni hapan le ka reconfirmation berkhat tak ada kapoi hado sautrik ndai yakini ki case berkhat ibadahi COVID-19 bangi fale home isolation i berkhat ke prosedur ke hukum bagi dia ban isolate iladi bakin sumar iladi kadai kaju tak ada kajing Islam lada ni bio positif menta ni saong video virus ba efek ifi ni ong hadin hasan si ke precaution kadai kaju kadai tang kaju tangkawai kalong ba uni Omicron ula dan aku jela kaju tak kemat ngim dai ban sting ngim dai ban ken ngin nung simkhia ye kani ngin simkhia namar uni ukam state banpur tangba katkung kajingong jang start nanta kalong ba uni virus umda dai ubo penciptam ko delta virus kiri COVID positif
kila isolate hiye mo undang ni jig bom syai dak latih bagi COVID-19 positif dari bulan udai Omicron pada kita yok report hadin ke kamdam jig ferry dah kila attend wedding kila attend ki birthday parties kila ikendu haying lajong ki balik keleng-keleng ti larang gile kita ki berkhot kan sulong tamangi su ti ki bangim dai banti kan tak ada this virus is going to come, everybody is going to get it, not that we are not going to get it. Nah ingin yo let berkhot tambah long dang yo ngim dai ban sistem kan kalau dah But kini dalam sistem ni